DXKI Irigan, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXSX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKD Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Onda. DZKI Irigan. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, tod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Albert, 64 years old, bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Tila hindi na malinaw ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda ng aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalinlangan ako, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin. Hanap ng iBerry sa pinakamalapit na butika. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit. Charm Backbond with Blue Brush technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, naamoy kulob. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested and common in polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang mapapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Lakas sa pamilya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Basso, gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Basso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Mato Ardero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Kahit para walang mahigiris, fantastic sa metal at plastic na produkto. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga. Mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste
for brushing para siguraduhin ngipin ay mas alaga, mas protektado kayo. Mas alaga, mas protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So sweet. White Rose Papaya, White Rose. White Rose Papaya, White Rose. White Rose Papaya. Glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya. Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with Rose. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng mag-dialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay magbibigay sa mercury, South Star Drug at mga soothing body. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Babcon, Mamumumaka-blue. Tanggal amoy tulog sa bango na charm. Charm Babcon with Blue Crush technology. Kills 99.9% of corrupt-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Mamumumaka-blue sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye lumit man-shine. Hello, right for blue. Isa lang hanggang yan. Right for blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye lumit man-shine. Hello, right for blue. Isa lang hanggang yan. As tested and common in polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine. Relief sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Lakas sa pamilya, i-shield mo. Laban matibay, i-shield mo. Shield Basso. Kadana, 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Basso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Mato Ardero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Kahit para walang mahiginis, plastic sa metal at plastic na produto. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty lini, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga. Mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay mas alaga. Mas protektado kayo. Mas alaga, mas protektado with unique toothpaste
toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So sorry, Eyebrows Papaya Wow. Eyebrows Papaya Wow. Eyebrows Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya na isinimay para sa puti power times 0. Shea butter and tea tree oil. Glow up with White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Babasi Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manok, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Babasi Anthony Cooperative. 2025, the hardest year for us as a country, and yet we continue to survive. So before the year ends, let's not just collaborate, but also reflect as an organization. Kapisahan Better Broadcaster ng Pilipinas, Camarines Sur, and Camarines Norte Chapter presents an unconventional evening, an assembly of people with a mission. KBP9 with Eagle Ears, with the theme, Unity and Culture, Strength and Partnership. Our colleagues in the industry, stakeholders, and partners come together at an unprecedented stage. Isang kantangin-tanging pagpupulong sa pagtatapos ng taon na kinabibilangan ng mga kanilang media personalities from both radio and television stations at mga panauhing pandayan. December 27, 6 p.m. at the 4th floor, Twin Rose Hall, Villa Casas Hotel, KBP9 with Big Leaders, the biggest closing event of the year. Tickets are available at the venue and at our KBP member stations. Mga karonda, matangog na sa programa Warwareta, Sisilak-laki ka Consuelo. Talagang kakaiba. Warwareta Asintatica. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indog Boss. Sinsya na po kamuta nag-iiba na bagan boses ko ngunya na. It's 27 na po kita kan bulan na Disyembre, daw po kita nin Sabado. Iba niya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Mosta sa mga parantabay niya to, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Ano man po ang pinagigibon nindungon yan. Ribahan po kita sa laog nin haros sa sarong oras na sarang presentasyon. Kadakol kitang mga sponsors ngunya na Christmas. Malumlum na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Sa nasyon po ka na Israel,
Yan na duwa ka tawo makalis na sinda pagsasaksakon sa Northern Israel. Susog sa kapulisan na banggaan pa kan suspect ang biktima sa Beit Shean City bago kaini sasaksakon na sarong babae. Nabadilman na sinagadan man ka na mga sibilyan ang suspect makalis na insidente. Naaraman ka na mga autoridad na nag-i-star ang suspect duman sa Kabatiya kan Northern West Bank. Gadan sa pagbanggaan sa 68 anyos na lalaking biktima mantang 16 anyos na hoben ang erido duman sa Beit Shean. Mantang nagadanman ang 18 anyos na babae duman sa Ain Harud. Huli digdin nagpreparar na ang Israel Defense Forces na magsagibunin operasyon duman sa Kabateya area nganing hanapon ang pag-eribakan sospitsado. Sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa Philip Marinada sa Masin sa Kabasigan Tabay. Sa kaya pagdugang informasyon sa lado lokal, opisyal na ipinagtao ang Department of Health Bicol Center for Health Development ang tulong unit ng Type 1 Land Ambulances na piling pasilidad sa Pansalud, Ibisarion, Bicol. Kabilang sa mga nakaresibit na unang bita ng ambulansya, ang Camarines Norte Provincial Hospital at silang Rural Health Units kan Nabwa, kaibig sa probinsya ni Camarines Sur at silang Santo Domingo Albay ay nakalihis na Disyembre 22, 2025. Sigong sabi ka na ng Philip sa naging kapayagan ng DOH Bicol CHB, ang lambang ambulansya inikumpleto ng mga importanteng kagamitan medikal at supply objetong siguraduhon na maging marikas, ligtas at hindi kalidad na serbisyo pang emerhensiya at maayos na transportasyon ng mga pasyente bilang parte ng pagpapakusog ang kapasidad ng serbisyong pansalud sa satuyang komunidad. Pinanginutan ang nasabi ng seremonyal sa turnover ng DOH Bicol OIC Regional Director, Dr. Rosa Maria Virempilio, kay iba na naman ng mga pamayo at kinatawan sa malain-lain na dibisyon sa ahensya at kan Health Facilities Enhanced Program. Ang inisyatibang inisabi karon ng Philip Party Campadagos na paghihinguha kang Department of Health na mapahiwas ang access sa agarang serbisyong medikal asin makapagligtas ni madakon na buhay sa lambang Bicolano. Dugang na Barreta, sa Lado Lokal, para sa Rasuranda, Carl Cáceres, reporting. Report! Salamat tabi Karondang Raquel sa mga dugang mga informasyon. Morning sa Unip High School Batch 87. Agapalan magkakaigwanin na Grand Alumni Homecoming na University of Northeastern Philippines digdi po sa Ciudad Can Iriga. So mga alumni preparar. Magkakaigwa mo na yan na parada dyan sa kasentruhan ka na sa tuya pong siyudad. Yan man po sa University of St. Anthony nagbibisita sa mga teacher sa grade 10 high school students. Hindi in connection ka na requirements na kahoy mo, diploma ko. Obligar po na magtanom ang lambang estudyante sa grade 10. Kasi pinag-bibisita kan mga teachers. Sa bagay, magayon na programa man yan ka na sinampit na pong eskwelahan. Aning magarambong sa tuyang mga kabukidan. Magrambong girarayan kahoy. Gusto pati mga hardwood. Arog kanara, itong ugis, tapos mahogany.
Human sa 38% ana net trust rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pinaka-latest survey kan Social Weather Station na ginibo ka na Nobyembre 24 sagkod Nobyembre 30 ngunya na taon. Ang nasambit ng trust rating kana presidente ang nabawasan in 3% gikan sa 41% na nagsabing diitan sa indang tiwala sa presidente sa kaparehong peryodo kan 2024. Mientras tanto, naghalangkaw man ang net trust ni Vice President Sara Duterte na nagsakat sa 56% kontra sa 26% na warang tiwala sa iya, pambihira. Nagsak ang trust rating ni Marcos sa katahawan kan anomalya sa flood control projects. Iyuta sa ngunyan, mayo mong bagang nangyayaring gayo. Man na nagkakakurulong ng mga senador pa. Kaya congressman, ano nangyayari? Susog sa SWS halis sa Balance Luzon o Luwaskan Metro Manila, nakakuha si Marcos nin halangkaw na trust rating na plus 18. Mantang si Vice President Sara nakakuha man nin halangkaw na trust rating sa Mindanao na nasa plus 74. Sa Mindanao sana. Nakakuha man nin pinaka mababang rate si Duterte sa NCR na nasa plus 2 sana, pambihira. Na strat-based consultancy ang nag-commission sa survey gamit ang face-to-face interviews sa 1,200 na mga adults may edad 18 anyos pataas sa bilog na nasyon. Saro palan sa nakapababa ka na trust rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ining pag-iimbestigar dapit sa flood control project. Kumbaga ang proseso medyo bagol-bulan. Hindi dahil man kaya mahihidali na basta na sanang pagkurulong itong mga embelto sa flood control ng mga senador. Ang iba nga ni, mayo pa man ang warrant of arrest, nagtatarago na ay pambihira. Arog kay ni Kibato, sa arena raw, baka yaon sa irarom kan gapo. Nagsoksok na gayon si Senador Bato de la Rosa sa irarom kan gapo. Tapos si Congressman Saldico, kan ako Bicol Party List, mayo na lamang mga bareta kung ano nang nangyayari, napasarain na ini. Kaya saro yan sa naging mitsa tanganing magbaba po ang trust rating kan sa tuyang presidente. Kaasa po ang mga Pilipino na dakul ang makukulong ta. So, tinarambagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ngayon, ngunya na bulan na Disyembre, kadakol kan magkakakurulong na imbelto sa flood control anomaly. Hapot. So, mga pinggo-pinggo sa nabaga, ang nagkakurulong itong mga big fist na sabi, daiman. Po ang pinaghahalatan sa tuyong mga kababayan na dapat so mga embelto talaga, may ebidensya ng mga senador, ang iba man mga congressman, ay yan ni kurulong. Kumbaga bilyones po ang kwartang nagkawarara digdi po sa tuyang nasyon para sa mga proyekto, kundi ang pagpapatunay kaya kadipisil baga digdi sa tuyang nasyon. Maski nga ni minsan may ebidensya na ani ba nagkakurulong na sa mga may kaso ng plunder, nakakaruluwas man sana. Po yan ang medyo masimpil, masakit digdi sa tuyang nasyon pag abot sa korte.
Duman man sa syudad ka na Legazpi naging normalan bulos kan trapiko sa Legazpi City durante kan selebrasyon kan Kapaskuhan basado sa naging monitoring kan mga autoridad. Sigon gi Public Safety Office Legazpi City Head Octavio Rivero naging tultulman ana sa indang pagtaong asistensya kaya wara sindang na rehistrong traffic congestion duman sa naunang bita ng syudad. Ugang kan opisyal na wala man sindang na rehistrong nagabayular sa traffic rules durante kan nasambit ng selebrasyon. Nawan doon man ni Rivero napadagos man ang sindang pigibong clamping operation urog na sa mga nagpaparada sa mga pinagbabawal na lugar duman sa naunang bita ng syudad. Mientras tanto pinagsertuman kan opisyal na kung ano ang ginibunin ng mga lakdang ngunya na Kapaskuhan ani papadagos ang mga inisagkod sa pagsabat kan bagong taon para sa kaligtasan kan publiko. Babalik si Karondang Raquel. Report! Karondang Raquel, pasok. Salamat sa Karondang Philip sa satiya pangheros ng informasyon sa Lado Lokal. Nakapag-rehistro ng kaso ng kasulot sabi Karondang Philip ang Bureau of Protection Vehicle sa kasagsagan kang Kapaskuhan. Nangyari ni bandang alas 10:35 ng Banggi kang nakaaging Disyembre 25, 2025. Uli sa kusukang nasabi ng kalayo, marikas man na nakapag-akasaning magkasalamog na pwersa sa nasabi ng operasyon ang Masbate Fire Station, katuwang naman ang Mobo Fire Station, Balino Fire Station, Bagong Bayan LGU Tanker, Philippine Chinese Volunteer Fire Brigade, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, at ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sigun sabi Karondang Philip sa pinagpaluwas na inisyal na investigasyon sa Masbate City Fire Station at sa Bureau of Fire Protection BFP Bicol, uminabot sa ikaduwang alarma ang kasulo bago tuluyan ining ideklara ang fire out bandang alas 11:26 ng Banggi. Padagos man ang amay na koordinasyon sa naging pagtugon ka mga autoridad. Doon naman sa nasabi ng insidente, anong na pamilyang pansamantalang nawaraming istaran, matay pinagsiguro man ka mga autoridad na may man nairehisong nalugadan o nagadaan sa naunang bita ng insidente ng kasulo. Padagos man na busis investigasyon na pinagsagibo kang Masbate City Fire Station, tanganing matukoy ang rason asin ang kabilugan na kantidad kang distrosong binayaan kang naunang bita ng kasulo. Katakod kay ni sabi Karondang Philip tulos mo na nagpadaraning tabang ang Department of Social Welfare and Development, DSWD Bicol sa mga pamilya na nasuluan sa irarong naman yan kang assistance to individual in crisis situation o ining inaapod na AX. And katakod sabi kayan Karondang Philip, ang Bureau of Fire Protection Bicol, padagos man na nagpapagiramdom ha sa sangunyan, padagos ang sinasagibong pagbandilyo, pirang aldaw bago magsabat ang bagong taon, nalikayan ang paggamit ng mga pinagbabawal na paputo, asin kung pwede, itong mga, sabi nga ni Ken, old school na lang na paagi, ang gibuhon sa pagsabat ng bagong taon, tanganing makalikay kita sa anuman na katibaadam. Uli ini sa pinaiwas naman sa Bureau of Fire Protection Bicol ang pagdirumdum nindang o plan paalala iwas paputok bilang parte man ng pinahiwas na kampanya para sa kaligtasan kang lambang Bicolano ngunya na pagsabat ng bagong kataon. Katakot kayo ni sabi Karondang Philip, padagos ang pagbabandilyo at yung pag-distribute mga information materials kang lambang istasyon sa ima na parte kang Rio Bicol para padagos sa pakusugo ng karaman sa mga Bicolano sa mga delikadong paputo at yung mga ligtas na gibuhon ngunyan na pagsabat ng bagong taon. Pikinggan niyo man sabi Karondang Philip ng Bureau of Fire Protection Bicol ang publiko na tabangan sindang makua ang sarong fire state and injury-free holiday celebration sa paagian kang pagsunod sa mga pagirumdom ng naunang bita ng ahensya. Para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon kundi sabi baga ni DILG Secretary John Bicrimulya an Bureau of Fire Protection saro ini sa korap man na ahensya kan sa tuyang gobyerno kaya pinaka-korap man ay pambihira puro nasa na korap ading nangyayari kaya di na ka mo magkimat-kimat masakit mayo man na kumbaga dikit man lang ang
Dahil na nagkikirimat-kimat. Antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Ang Pasko simbolo nin kapakumbabaan, pagkamuot, asin pagkasararo, lugod bakusa ng mga material na regalo, an ikaugma, kundi ang Espiritu ng Diyos na sa tuyang parang tubos. Ang mensaheng niya atod sa Indo kan mga binasunod. Honorable Melnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Irigas City. Dr. Renz Z. Nonato, San Pascual Buhi, Camarines Sur. Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Irigas City. Jean G. Vera, Seafoods Trading, Stall number 37, Public Market, San Francisco, Irigas City. Leo Joshua Marcel Jorel O. Kaayaw, San Isidro, Irigas City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Nestor M. Andalis, San Agustin, Irigas City. Naging Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagaporo and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Irigas City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family. Butawan, San Roque, Irigas City. And Corina M. Lagyap and family. City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Ang espiritu kan Kapaskuhan ay sumisimbolo sa araw ng kasiyahan, araw-araw na pagbibigayan at pagmamahalan, isang maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat. Mensaheng hatod sa satuya ng mga minasunod na sponsor: Lalas Boutique and Minimart, BGSN Store, Siramag, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Liters Cafe with branches at Nabua, Goa, and Ligao, owned and managed by IB and Hiriwab. Opens daily 9 a.m. to 9 p.m. Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station, Balatan, Camarines Sur. Binsnet Canteen and Catering Services, Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Maria Cecilia Wabanyeria. Shot Barbosa Clothing Line and Cucinas Catering Services, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Miss Charito Labillas Barbosa. Mangientes Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Ma'am Adele Fajardo Mangiente and Brisilda Mangiente Alibado. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Pamacasano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Jun Saldo, Municipal Treasurer's Office and Municipal Administrator, LGU Balatan. Maligayang Pasko, asin manigong bagong taon sa Satuya Pugabos. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan, ang Pasko ay nagsisilbing matamis na paalala na laging mayroong pag-asa at bagong simula. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Mensahe kan mga minasunod: Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Oh My Gas Gasoline Station, located at Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur,
and Caloy Store, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Caloy and Bibilin Porlante. Caloy's Barbershop, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Located at the back of Caloy Store, inside Balatan Public Market. Caloy's Barbershop, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Located at the back of Caloy Store, inside Balatan Public Market. Caloy Spam official Facebook page. Sa Indopogabos, maligayang Pasko, asin manigong bagong taon. Lugod magkaigwa kita kan maugmang pagsabat kan kapaskuhan. Anuman ang satuyang mga inagihan, dai kalingawan ang magsarig sa satong mahal na kagurangnan. Minsahing pamasko halis sa minasunod. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Mr. Boboy and Milet Robles, Moralio. Iriga Shell House. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Zion Castel Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City. Jayta Reyes Salon for Men and Women, San Nicolas, Iriga City. Multi-brand distributors, San Roque, Iriga City, owned by Mr. Richard Bonacqua. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. All-in-one convenience store, grocery and payment center, in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea, iced coffee, and a student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbong and Coli Oliva. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga City Plaza, Mr. Drew Valier, sole proprietor. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Arnel Tan. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Segara Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segura, School, President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Joe Auto Supply, care of Michael Ngo, San Miguel, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nicky Charmaine Bronjal Alfilo. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City, care of Roel Rasco, Restaurant Manager. Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. Myra's Native Products, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Hector and Myra Valenzuela. And MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Isang mainit na pagbati sa inyo ngayong Kapaskuhan. Naway maramdaman nating lahat ang tunay na diwa at simbolo ng Pasko. Pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan at pagkakaisa tungo sa isang matahimik at maunlad na buhay ngayon at sa susunod na bagong taon. Mensahe mula sa sumusunod. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Tribo Oida, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabua Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief PSMU, CSPPO. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur. Police Major Michael Vincent Fortunado, Acting Chief of Police. Police Major Andrew Alcomendas, CSPPO. Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City.
Retired Police Captain Miguelio Borromeo, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Executive Master Sergeant Jerry P. Buena and family, Batu, Camarines Sur. MTEL Operatives of Iriga City Police Station. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal, and Police Captain Mark Anthony Cledera, Acting Chief of Police, Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Christmas will always be as long as we stand heart to heart and hand in hand. A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. Hope this holiday season bring you all what is good and nice when you find yourself surrounded by love and joy and all life's things that have no price. Wishing you a joyous and Merry Christmas. May you are blessed with great success and never faded happiness. May you have a wonderful year ahead. A Christmas greetings coming from Mr. Oni Orsini and family based at Arizona, USA of San Francisco, Iriga City. Christmas is the season to ignite the flame of compassion, to share hope with those who feel forgotten, and to remind ourselves that every heart can be touched by love. May the light of this season fill your heart with joy, your days with gratitude, and your spirit with hope, reminding us all that the greatest gift we can give is love. This Christmas message is being brought to us by the following sponsors: Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Iriga City, owned and managed by Ms. Fatima Aquiler and family. Engineer Wilfredo O. Buxi, General Manager, Casureco Trip, San Isidro, Iriga City. Engineer Ares Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH, Camarines Sur, 5th District Engineering Office, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Honorable Danilo Villarreal and Dr. Jinky Ani Villarreal and San Daniel Villarreal and family of San Juan, Iriga City. Barangay Kagawad Eugene Martinez Bagaporo and family of San Nicolas, Iriga City. Mac Timenya and family of San Francisco, Iriga City. Kay Senora Catering and Services, located at Zone 3, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Chef Julian Regalado Chan. Ma'am Sol Monge Sertan and family of San Agustin, Iriga City, and Ma'am Rodora Velasco Montañez and family of Del Rosario, Banao, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Wishing you happy holidays filled with peace, love, and joy. And may the spirit of Christmas fill your heart with gratitude, kindness, and hope. Greetings from Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat and family, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Magalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, LGU, Iriga City. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City.
Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Rodolfo Pong Ramos, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Jeff Matsarap Lianza, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Mix Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, Social Security System, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Indian Sikh Community, care of Pashi Singh. Engineer Roger Sorilia Dasa, San Jose Nabwa, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. Contact number 0998-990-5521. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat and family, San Nicolas, Iriga City, and Rinconada Bar Association. Merry Christmas and a prosperous New Year! Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Magandang araw po sa inyong lahat. Minamahal naming kababayan. Ang Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station ay muli pong nagpapaalala na atin pong pagandaan at tiyaking ligtas ang ating pagsalubong sa bagong taon. Huwag po nating kalimutang isalang-alang ang kaligtasan natin at ng mga minamahal sa buhay. Narito po ang ilang paalala. Una, mahigpit nang ipinagbabawal ng pamahalaan ang paggamit ng mga paputok sa bisa ng Executive Order No. 028 na pinirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maliban na lamang sa mga lugar na itinalaga bilang community fireworks display areas. Gumamit na lamang ng turotot at iba pang mga bagay na gumagawa ng ingay. Pangalawa, magtanong sa inyong barangay kung saan ang itinalagang lugar para magpaputok. Lahat ng mga nagnanais mag-organisa ng fireworks display ay kailangan kumuha muna ng permiso sa kinauukulan at lalo na sa Bureau of Fire Protection. Pangatlo, ipinagbabawal po ang pagsusunog ng goma o gulong ng mga sasakyan. Bukod sa nagdudulot ito ng polusyon, maaari rin itong pagulan ng sunog. Pang-apat, mahigpit na nagpapaalala ang Bureau of Fire Protection sa pinsalang maaaring idulot ng paputok at pailaw, lalong-lalo na madalas itong maging sanhi ng sunog na tumutupok sa buong pamayanan. Tandaan, mas masaya at makabuluhan ang ating pagdiriwang kung tayo ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Para sa anumang katanungan at sa sandali ng sunog, maaari lamang ay tumawag sa numerong 0918-241-7423 o 0920-986-1460 o i-dial ang 911. Kami ang inyong BFP, Bumbero Friend palagi, nakahandang pangalagaan, kaligtasan ng mamamayan. An kaugmahan lugod, makamtanyato, an katuninongan magdanay lugod sa tuyang mga puso. Ngunyan nakapaskuhan, laom niyamo an sa indong kaligtasan. Pamaskong mensahe hali sa mga binasunod. KJCL Home Enterprises, San Francisco, Iriga City, Punong Barangay, Teofilo Ibarreta, and Barangay Council, Santo Domingo, Iriga City, Mr. and Mrs. Henry Botor and Family, Botor Store, San Francisco, Iriga City, Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates, Mr. and Mrs. Ray Ivan Robichu, Zone 3, Calle 2, Santa Cruz, Iriga City, Mr. Ricardo Tagum and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City, Contud Boys, San Miguel, Iriga City, and Corina M. Lagyao and Family, City of Dublin, Republic of Ireland. Mogmang Pasko, asin manigong bagong taon sa lambang saon. Ngunya nakapaskuhan, sa tahaw kan sa tung kaugmahan,
Dahita man lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sabsab. Pinapagyarumdum ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Marhay na aldaw po sa Gabos. Sa ngaran po kang Bato Municipal Police Station, ako po si Police Captain Mark Anthony Oclidera, Acting Chief of Police, asin ang Gabos na kapulisan. Kami nagpapaabot nin maugmang Pasko. Dakulang pasasalamat sa saindong suporta. Arami na bakong perming madali, pero sa tabang nindo, nagigibumian sa muyang trabaho. Sa Kapaskuhan na ini, lugod magkaigwa kita nin katulinungan, kaugmahan, asin pagkamuot. Asahan nindo na kami padagos na maglilingkod din tapat. Lugod, ang Pasko magdara nin karahayan sa saindong pamilya. Kami sa Bato MPS, perming yaon para sa saindo. Mag-ingat kita Gabo sa pagsilibrar. Liwat, maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Gabos. Hale sa management and staff kan RPN DZKI Radyo Ronda. Kami nagpapaabot sa indo nin mogmang Pasko asin moswag na bagong taon 2026. Asin siring man ang mga minasunod. Aude Jose de Villa, retired Philippine Air Force Major, Zone 2, San Jose, Iriga City. Mr. and Mrs. Ignacio Serrano de Villa and family, San Isidro, Iriga City. Barangay Council o Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. Christy Lim, San Diego, California. Arlene Avila Maestrado, Arlene and Kranz 2, Maestrado Store. Zone 4, Market Site San Francisco, Iriga City. Engineer Erlinda Maestrado and family, number 260, Coral Street, San Isidro, Iriga City. Ani A. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Sa Indo po Gabos, maging matuninong asin mog malugod ang Kapaskuhan sa Lambang Familia. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Ang mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin. Hali po sa Indong Manay Laila de Lima, marhay na Pasko, asin manigong bagong taon po sa Indog Gabos. Pirmi po akong nagpapasalamat sa Diyos sa Indong dain na uubos na pagtitiwala asin suporta gikan pa kaito sa pod ngunyan. Muli po, marhay asin makahulugang selebrasyon po sa Indog Gabos. Diyos mabalos. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Barreta asin Plática ni Philip Baracena. Barreta asin Plática ni Philip Baracena.
di sa tuyang programa. Wala na kitang 58 minutos makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga, sa mga amiga tang mga paratenda. Sana nganyan pong nagdadangadangan bagong taon. Man magparasamantalang gayo sa mga paratindanin prutas dyan, man pakapatungi ang presyo nindo. Masabat nin bagong taon, mamundo ang mga parabakal nin prutas, lalo itong mga mahilig sa mga bilog-bilog. Mahal na kan mga prutas na bilog. Araw kan ubas, an mansanas. Nagpaparatubulig di sa mga bilog-bilog na ini kung bibinason ang tao, dawa mga baak-baak. Baak-baak na prutas, pwede man yan. Hindi kanya-kanya kayang pagtubod ang satuya pong mga kababayan pag-arong kaya na masabat nin bagong taon. Tainda man yan. Nanindugan si Kabataan Party's Representative Congresswoman Renico na dapat magpadagos ang pagpahayag kan na nagit kan na mamanwaan kontra sa mga embeltong individual sa korupsyon na anot ng pigpunan sa paagi kan pagprotesta. Ini makalis na sa presente wara pang napapanimbag na individual sa manumaliyang flood control project sa ibungkan promesa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na may makakarsil na opisyal bago aldaw nin Kapaskuhan. Sigon ki Congressman Renico, dapat na mas magpadagos ang counter narrative kan na namamanwaan mapadapit sa isyu kan korupsyon. Tigtawan doon man kay ini na dapat da isa na ipigsumiter sa Independent Commission for Infrastructure and mga issue sa flood control projects, kundi dapat magtubod sa sadiri ang namamanwaan na maibuyagyag ang mga siring kaining issue. Kaya man subot na gibuhon kan namamanwaan ang pagsisiyasat sa tabang kan pagkasararo asin dai ini pag-asa o ipag-asa sa mga politiko, ahensya o institusyon sa pagsiwalat ng hustisya. Alangan man ay asa sa mga politiko lalo ang iba korupto. Minsan sigan mga sorosiyasat ito palan amuman uwaman mga uwakman guuro imbestigar kay baman palan santo kurakot ay inipuan masakit digdi kaya kung minsan dapat piliu na marhay sa mga nag-uuro imbestigar na senador asin congressman. Kumbaga paano po makakakuanin malinig na investigasyon kung arog kaya na so nag-uuro investigar imbelto man sa korupsyon. Naga-dimiter naman si Rosana Pajardo bilang komisyoner kan Independent Commission for Infrastructure na magan epektibo sa Disyembre 31 ngunya na taon. Ano daw ini ni Chicks Pajardo? Sa iyang pahayag dahil niya pinagabanggit ang rason kan sa iyang desisyon na sinwara pang detalye kung sisay ang temporaryomenting maribay sa iyang pwesto. Inapod niyan sa iyang lakdang bilang sarong courtesy resignation na karaniwan subot pigsa sa gibo nganing magtaong paagi sa sisay man na ibubugtakan may autoridad. Kasunod inikan pag-resign man ni dating Sekretary Rogelio Singson na saro sa commissioner kan ICI.
Ang ICI ang binilog kan Setyembre 2025 nga ni magsagibonin pagbusisi sa mga darakulang proyekto sa infrastruktura, partikular sa controversial na flood control programs na kun inbelto sa aligasyon kan korupsyon. Uli sa magkakasunod-sunod na pagbubuta sa pwesto, mas ikinahanglan ang kapasidad kan komisyon na magtinir na matibay as epektibo sa pagbabantay kan mga proyekto kan gobyerno. Ang masunod na lakdang kan komisyon sa pagbubugtak kan karibay sa posisyon ang magiging kritikal subuot sa pagmamantinir kan kredibilidad kan ICI. Kaya nagngangalas man digdita kadakol na bagang mga nagdedimiter dyan sa ICI na yan. Parang pinakaenot na nagdimiter kayo ni si Mayor Benji Magalong kan Baguio City. Ano nga na iyan, masakit kaya at kung sa mga nag-uuro imbestigar yaon sa ICI, sa Roma na iimbestigaran. Good morning man kay Reverend Father Dan Aguilar ana Pares-Prest kan Our Lady of Salvation dyan sa Barangay Salvacion, Syudad Pucan, Iriga. Punong Barangay Vicente Lagati. Batchmate Ronnie Cortero, kumusta po kamo dyan sa pamilya Sumpay? Sa Holiday Inn, illicit affair on Hotel Tragic Death, the Catalina Cabral story. Catalina Cathy Cabral's life and death have become a prism through which corruption, intimacy, and tragedy refract. What began as whispers in the corridors of power ended in a ravine along Cannon Road, leaving behind unanswered questions and narrative that refuses to fade. From Holiday Inn to Ion Hotel. In 2018, Cabral was treated like a VIP at the inauguration of the Holiday Inn Baguio City Center owned by businessman David Sanchez and his sisters. Sanchez, rumored to be her boyfriend, gave her special attention at the event, fueling speculation of an illicit affair. The hotel later transitioned into Ion Hotel, now linked through corporate records to Ralph Proventan, closer aide of Congressman Eric Yap. The shift in ownership is more than a business transaction. It symbolizes the entanglement of hospitality, politics, and construction interests. Hotels became more than places of leisure. They become stages for power, intimacy, and secrecy. The illicit affair narrative, rumors of Cabral's relationship with Sanchez blurred the line between private desire and public duty. As a DPW's undersecretary, she was accused of running a corrupt system that controlled billions in flood control projects. The alleged affair became part of the scandal's mythology, intimacy as leverage, affection as currency, love as liability. Whether true, exaggerated, the narrative of an illicit affair was weaponized. It distracted from systemic corruption while feeding public fascination with the personal lives of officials. Ion Hotel in the tragic death on December 18, 2025, Cabral checked into Ion Hotel in Baguio. Days later, she was found dead after falling into a ravine. NBI obtained a search warrant for her hotel room, underscoring its relevance to the investigation.
Marion Hotels Council denied any ownership ties to Cabral or Yap, calling such claims false and substantiated. Yet the optics remain damning a powerful official embroiled in scandal, spending her final hours in a properly linked to political network. What her death reveals, Cabral's fall is not just a personal tragedy, it is an indictment of a system where corruption thrives in both contracts and relationships. Her silence benefits the state, her absence robs the public of accountability. The narrative of Holiday Inn, illicit love, Iron Hotel, and tragic death is not gossip. It is a story of how corruption consumes institutions and people alike. It is a reminder that corruption is intimate, predatory, and deadly. Memory as resistance. To honor Cabral's memory is to resist, erasure. Her story must not be reduced to scandalous whispers. It must be remembered as part of a larger architecture of corruption, where private lives are entangled with public theft, and where accountability is perpetually deferred. Opinion, Catalina Cabral's death is not an accident. It is the endpoint of a system that devours its own. Her story is a warning. Corruption kills, and silence is complicity. Yan po ang saro sa mga bilog na istorya kan buhay ni Yosek Catalina Cathy Cabral kan DPWH. Sa Ciudad kan Legazpi Top 2 2025 Regional Subaybayani Awards. Nagtawanin onran Ciudad kan Legazpi sa pamamayo ni Mayor Hisham Ismail bilang top 2 sa 2025 Regional Subaybayani Awards kan Department of Interior and Local Government Region 5 kay ban si DILG Legazpi City Director Engineer Meredith Basquinas. Ang pagbistong ini ang patunay na mahusay na pagganap asin matibay na paninindugan kan na lokal na gobyerno kan na siyudad ng Legazpi sa pagsusulong kan transparency asin accountability sa pagpapatug kan mga locally funded projects paagi man kan epektibo asin masusing paggamit kan na Subaybayan Portal. Pinahiling ang onra na ini ang padagos na pagmamaigot kan lokal na gobyerno na masiguro na bukas, malinaw asin honesto ang pamamahala kan mga proyekto para sa kapakinabangan kan gabos ng mga Legazpeño. Sa roman ining inspirasyon tanganing mas pang paiguton ang marhay na pamamahala asin responsableng serbisyo publiko pasiring sa mas mauswag na siyudad. Kaya congratulations dyan sa siyudad kan Legazpi kay Mayor Hisham Ismail. Hoy, kumusta man pala kay retired Air Force Alex Celeste, kay Grande, kay dating kagawad Luiliano dyan po sa Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur. Siyempre kay Conchal Manol Oxiano Luzon. Kumusta na ka si Bishop Chloe Oxiano ka na Berat Katanduanes. Kumusta man ki Vice o dating Vice Mayor Marisa Bilitario Hao yan po sa Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Siring man ki Engineer Nilo Salazar. Pinahayag ni Senate President Pro Tempore Panpeloping Lacson na suportaran niya ang pagpaprioridad sa pagpasar kan anti-political dynasty bill na dapat pagbawalan ang sabay-sabay na pagkapot kan mga magkakapamilya ng government positions. Parang magkapamilya sinda an anomalous projects dahil sa political dynasty
sumpay pa man ka na netizens na hiling nindang sarong culprit sa anomalous FCPs dahilan sa political dynasty kaya ribay-ribay sinda sigon sa iya. Sinabi man ni Lacson na pagbalik ka na sesyon sa Senado sa Enero 2026 iyon idadagos na ninda ang pag-aadal sa prosoprestong lay tanganing maipasar na ini sa ikatulong pagbasa Doon sa iya dakulang bagayan pagkakaiguanin anti-political dynasty law sa pagpu sa korupsyon sa gobyerno. Maniba-iba kaya ang version kan anti-political dynasty bill. Dapat itong sarong version na nabasa ko dapat ito ang sunodon. Iyon pangyarihon. Igwa pong version na pabor man giraray sa mga politiko. Itong Senadora Reza Hontiveros, Royutan Marahirahay. Resolution bill para digdi sa anti-political dynasty. National budget. Toronto po ining si Education Secretary Sani Angara allegedly cornered the biggest slice of NPRA requests while he was still in the Senate, topping the list of senator proponents with 105 projects listed under his name in the 6.326 trillion pesos national budget for 2025. So-called DPWH leaks obtained by Billionaire News Channel show Angara as the top proponent of projects postly paneled to the Department of Public Works and Highways during the crafting of the 2025 National Expenditure Program when he served as chairman of the powerful Senate Finance Committee. Trailing for behind Angara was then Senate President Francis Escudero, who was linked to 34 projects. Joel Villanueva followed with 30 projects, while Amy Marcos was listed with 28 projects. Gayon na baga ka mga gwapo kito lalawgan. Ito palan kaibaman sa mga oro insertion. Yaman ang nagluwas na barata ang Bureau of Fire Protection pinakakurap sigon ki DILG Secretary John Beck Rimulya. Nagsabi kan sekretaryo ang Department of Interior and Local Government and Bureau of Fire Protection bilang pinakakurap na ayon sa kan gobyerno mas malala pa subot ini kisa Philippine National Police pangyayari. Ikumparaman ni DILG Secretary John Beck Rimulya sa rong pakikipag-ulay ang sa iyang karanasan bilang dating gobernador kan Cavite as in bilang presenting sekretaryo kan DILG. Doon sa iya mas predictable subuot ang buhay bilang gobernador as in mayo siyang naging kaiwal kay ito. Alagad kan siya ang maging DILG chief, nabigla siya sa na-discovering subuot malalang korupsyon sa Bureau of Fire Protection na naaraman niya sa paagikan sarong masusing investigasyon. Sigon sa iya pun pasana sa recruitment, iyon nag-aabot na sa 500,000 pesos ang pinaghahagad na bayad. Kaya nasabi niyang mas malala pa ini kisa sa pulisya ay santisimayo ng bubuhayo ng Bureau of Fire Protection pag-araw kayan. BFP is the most corrupt of all. We know who they are.
we are gonna file charges. We know how they do it. Even from recruitment, they charge 500,000 pesos. Kabangang milyon, santissima. Makalaog ka sana sa Bureau of Fire Protection. Grabe. Nagpakan sekretaryo ang korupsyon subuot iya nagahali sa mga ordinaryong bombero sagkod sa pinakalangkaw na opisyal kan ahensya. Tinawan doon pa man ni Rimulyan sinasabing mga anomalya sa fire inspection fees kan BFP patinan pagpapabakal kan mga fire extinguisher asin ang subuot pangungontra sa fire sprinkler system. Jesus Mario, sip na BFP ni. Pwedeng magkasurulo na kamo dyan. Hindi ka pala makakalaog dyan kung mayo kang 500,000. Santissima. Matindi, alagad, sige sa naman ng turukaw-tukaw. Tupalan kotong. Sumaralaog pa sana, kinukurutungan ay santissima. Mahirak man ka mo, mga nag-klase, tapos arog kaya nang gigibuhonin do. Para hinguhan na makapasar sa mga board exam. Matindi pag-arog na po kayo ng kalakaran sa satuyang gobyerno. Hoy, kumusta man ki dating Congressman Sal Fortuno asin man ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Diyan po sa Inapatan, Nabwa, Camarines Sur sa indang bilog na pamilya. Nangapudan man si Congressman Legasyon para sa mga Bicolano na magkaigwanin na inaapod na United Bicolano Support and Post for Better Road Citing Andaya Highways Critical Role in National Development. Naga City, Camarines Sur, high quality and well-maintained highways remain one of the strongest foundations of economic growth, social mobility, and national unity. Recognizing this 3rd District, Congressman of Camarines Sur, Attorney Nilson Legasyon, has renewed his call for stronger government focus and fair funding allocation for vital road networks, particularly the Andaya Highway, a key economic artery linking Luzon to the Visayas and Mindanao. Highways serve as the physical backbone of inter-regional connectivity. They enable the smooth movement of goods, services, and people directly influencing trade, efficiency, market access, job creation, and overall productivity. According to infra and economic studies, regions with reliable highway systems experience faster economic growth, increased investments, and improved quality of life for their residents. National roads facilitate trade by reducing transportation costs, travel time, allowing businesses to reach wider markets, and making local products more competitive. They encourage investments by signaling readiness for commerce and development. While construction and maintenance generate direct and indirect employment in sectors such as logistics, tourism, manufacturing, and retail. The Andaya Highway, formerly part of the Quirino Highway, and officially renamed under Republic Act 9234 and 2004 has long been a vital road in Camarines Sur. Construction in the 1950s with funding secured through Presidential Decree 759 in 1976. Partial operations started in 1984 with full completion around 2004 after several extensions. Kaya sarap po ini sa nagpaparuro kan na region kan Bicol sa pag-asenso. Ining lubak na Timnampo, paghaling Quezon Province, abot dyan sa Premier Distrito kan probinsya po nin Camarines Sur.
siguro dahil man pagpara kurakoton an pundo. Aloy na pong napakarhay an tinampo dyan sa Primer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur saka dyan sa Quezon Province. Sarap po yun sa magigindalan kuta kung tultul ang mga tinampo pwedeng mag-uswag an sa tuyang rehiyon sa tuyang probinsya digdi po sa Bicol. Aloy na po kayang panahon yan, aloy ng problema kundi ano tangon yan sa napigpapara turokar kaya ito pa man yan pigpapara tukar an rolobak na tinampo dyan sa Quezon Province saka digdi po sa probinsya ng Camarines Sur dyan sa Primer Distrito kaya lang garo botabungog man ang mga politiko digdi po sa Camarines Sur dahil managihirirong gayo an iba maray nga ni nagsisigato na si Congressman Nelson Ligacion na dapat matauanin pundo mapakarhay an patinampo dyan sa naunabita ng mga lugar. Diyan po sa Banuan kan buhi nangapudan man an Banuan kan buhi sa pagikan Municipal Environment Natural Resources Office Menro sa gabos na household na mahigpit na ipautob ang tamang waste reduction na pinaghalian bilang lakdang tanganing maprotektahan ang danaw kan buhi mga sapa asin pampublikong lugar. Sarong public advisory na publikar sa official Facebook page kan LGU kan Disyembre 16 pinaginumdum kan Menro ang mga residente ng waste reduction sa pinaghalian iyon ang nangangahulugan ng pagbabawas kan dakul ng mga basura sa harong, opisina, tindahan, eskwelahan asin iba pang establishmento bago kolektahon asin iapon. Ang tamang paghihiwalay asin pagbabawas ng basura sa pinaghalian iyon bako sa naman na responsibilidad para sa kapalibutan iniman ang kasuguan kan lay kan Menro na pinagsambit ang Republic Act number 9003 Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Rin bagang iyan pagbabasihan alagad ang problema sa basura sa banbuang kan buhi kaya man nare-resolveran. Awa sa pong lugar maski nga na idigde sa eriga problema pa man giraray sa basura. Nagatukdo man sa advisory ang mga simpleng lakdang para sa mga residente sa establishmento. Iwasan ang paggamit kan single-use plastics, paggamit ng reusable na bag asin, bubugtakan, magbakal sa naman ng kaipuhan liwat na gamiton asin i-repurpose ang mga bagay asin maggibunin compost hali sa nalalapa na basura arog kan tadang pagkakan asin dahon. Dapat man ihiwalay ang basura sa biodegradable, recyclable, residual asin special waste. Pinagirumduman kan menron publiko na mahigpit na pinagbabawal ang paghahalo asin paghihiwalay kan basura pag-aapon sa tinampo, pagsusulo asin open dumping. Responsibilidad kan mga barangay, LGU ang masiguran 100% na collection kan paghihiwalay kan basura. Mientras nan mga household ang dapat siguraduhan ang tamang paghihiwalay bago inikuliktahon. Disiplina sa basura para sa malinig na banwaan. Nagpupunan malinig na buhi sa mga responsableng pamilya sa disiplinadong barangay. Pagtatapos kan advisory, pinag-inganyo man ang mga residente na maghagan nin giya sa Senda Barangay Solid Waste Management Committee o magbisita sa opisina kan Menro. Naawa yan dahil magbisita, naawa yan dahil na magyan sa opisina kan Menro sa Banuan po kan buhi. Kumbaga
nasa tao naman yan kung gusto nindang dahil magwarak ang mga basura sa indang kaharungan. O sa tinampo. Sabi nga ni Digdi kan mga netizens yan po sa Banawan kan boy tanggalo na sa naan Menro. Tao na sana sa barangay ang pundo kan Menro. Ini man sa nata barangay na nagahakot kan basura. Sindanan paswildon. Tama man. Anong serbikan Menrong yan kung mayo man nagiginibo na malinigan ang kasentruhan kan Banawanin buhi. Kung gusto ng disiplina, puunan dapat ninda sa diri ninda. Magpahiling nin tamang desisyon as in action bakong magparataram sana si Menro officer. MC Salbamante. Minsan tubo kay antaram kay ni mayo man sa gibo. Musta po sir, kayo na po pala anhin kan Menro buhi baka man pwede maka-request ng table tennis table para man makabawi kami o kamo sa Samuya aram muan gusto kong sabihon. Salamat po. Need kaya mikan table mo niyan para sa mga aki. Basta itong magayo na klase sir ha. Peace be with you sir. Salamat. Ay santissima kunyan ini. Partakos ano tubig mo? Ano ang gusto mong sabihon? Linigon mo na mga sadiri? Pakiklaro po, nalalabuan ako. Oo, ang dapat yang maglinig mo na kan sadiri, tanganing pangaruga nin toltol. Si Menro Officer Salbamante kan Banawanin buhi. Ano na sa daan trabaho kan Menro? Sos market gani, malabagsa na ay pambihira. Who is the boss in Menro? Wala. Tama ka, Sir Board. Disiplina po talaga, lambang saro from top to bottom or bottom to top. Ay indah, bahala pa man daw ka mo. Nasa tao na po yan. Tama ang sabi kan iba kay puan ang disiplina. Yan ay nabot na po kita kan oras kan stuyang pamamaaram na kay banya to sa pagpabot nin informasyon si Raquel Caceres. Sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena.